Ba lakmen rumui MLA ka amla rem ha bapan jing krisyan nagi patba ha ka khat saut regular ar jat pusau ha ka jingelang ka balalong ha amla rem na ka bentau ba Robert June Kharja renu kurtong ka Regional Democratic Alliance RDA ka kunhoni trailang ha padeng ka United Democratic Party UDP but Hill State People's Democratic Party HSPDP ha ka election MP Lok Sabha arja ar pusau na Shillong Parliamentary Seat ulaong ban ia jat ben riu kat dang thli ka kpo kadai ka ba omla ban long Kani ka jingkran uba lakmen rumboi ka long haba nyonting ka Voice of the People's Party ha ka baulo ang. Bau kurtong ka VPP u Dr. Ricky A.J. Singkon udai ubabam armaloy. Ulo ang baga jingkran jat benrio ka day banlong dagi kam om tang da ka remyang sentur bot loy nujor ka jingkiu ka roy ka par ha ka thany amlaram da ka bakdo. Baga nongkram ka constituency bau ba Arden Miller basayo moj umikmat kumu MLA bot kumu president ka Voice of the People's Party hi kam dan wat tang ka way ka Community Health Center ru. Don kiba imjan ha arteng jo ka jay benrio. Ki don kiba imjan ka arteng jo ka jay benrio. But don pat kiba ka jay benrio. Don sen lalapi da kakam da kakam andai ban tang na sentur SKGP jai benriu UDP jai benriu HSPDP jai benriu VPP jai benriu ter hai ginong riem ngidai ban pe Komno bangin jid ya ginong mikmat. Kadakam kay kongsam. Komno pinay ya jamriu daw kupo pli. Ngam ya jamriu la kupo jang nga katli. Ban ya jamriu dai bangin de ba kumno ba kentiu yak imlang kasalang. Lada kana yaw bakur ka kiu. Kamau ngin laban udkharo nam laban wan. Manswa ka por magidang kena mangi. Baro kini dukan sene kini dukan kha. Harai namar bagi pai chong ka war jang tia kane bakur ki ka jai benriu. Baro kini dukan menta ki dei dukan jagi penar. Kita kini ba ka jai benriu. Amde mansuhalla. Pai ba ki don ki baong. Oba ka jai benriu kersan. Blen menta kita kandidat. Amday mga kanto o kandid yung taka VPP udang day war malay siyan syarang na hula yung eleksyon ladang arem li hikay biyang kung kita mabijamriw resign once o pay ba ladang mabijamriw resign kung lakmer mo resign ni kamsukar once pa la job la rem ng limot pay ba Hanray ngan lejak ba iri ladang arem ng li hikay biyang kita kidegi armaloy Pai ba kini bas ngotu, bahakom no bangin ka jay meriu. Amday mang si bang sukun no barok yang melagi bamsap ngotu. Kidang ki kanon. Pai kini ki beriu ki ba penting ya pin ma baro. Baro ki beriu kita ke baik. Ya jay meriu ka ikhtiar ka bakiyo. Iki bahok. Pai O babriu ki ba nang ban penriu spa ya ka konsi kita ki bayo. Pai kanong krem konsi kanot li comments ka di school. Am dan tang ka we ka comments ka di school po nang krem hato idri. Spouse nem tam. Kadang tang ka we ka PHC po nang krem konsi hato idri. Hapo war jang tiap anong social dan arteli ki comments ka di school. Kawai ke college ba ay pisada ka sarkar. KPLC gidan na auki, gidan plan syakap, gidan na pajaran, gidan nang talang ka CHC, gidan tang iyo siya po amrem ka Sobnal Hostel. Kadispensary po padu. Namar balay baki long shwa man shwa jongi ki yakari ki jongi. Kita kini ba iri. Marki peg baki negi jongi kimde ban poy sa Shillong. Resano kita iri. Baik kibon kiba pen tobria hak ten jong jai benreu nga por mo yalak election nadu bang election kam jo ang nak ta kari ba jam reu ang nak ban ta ka konsing lang ban kit ya konsi kemau ngan kit hi lang ala umanu jor la umarinit ton kuplay umarinit lapoy ba men ba ter ya ketiu lang kemau kari jong ni kan im
Diyan ba ka daw? Kane por bapen ergil. Wat ngayon yung ba penting ko pentempan. Way bang kila penting pirajan ergil. Panergil haka UDP. Panergil lang ba Robert John Karjarin. Kenang ba ngin ergil. Ngamjo tip ba ulat tip pleng lawyer tu lawyer he. Ulat tip yang kita kibat tray mausun, kibat tray t-shirt, kibat tray mau. Ulat tip yang kibat tray dayong. Haray kita kibat pentingnya pi. Kayaknya rakan ang kubot. Baka party UDP dan kabel just ngiat tray lang. Nakabenta ka jingbit jingbiang jangste. Kane kamde kapor. Kabangnya kanya kiskim. Mereka por mali. Nila keren mesti keren por. Banyak keren nampak kasur jongpi nadu bakur. Banyak keren hapo parlemen. Nadu anarem banyak keren parlemen. Nadu ranikor banyak keren parlemen ter. Paiba dah jing ketle. Ngakan tu ya pagi way. Kom kinang sang. Kumang mene ka politik MLA kalakot. Mantakan ya kadega por. Kabangin te yang te sengawa ay kajing kersan ya kersan ya o handa po kapali jang ngapan le kapiman ya katangan nom kang hanray mentak ganti sengawa ay kajing kersan kaya o kenapa ngin sengawa bagata ki sur ki bau klay po yo bakur kinjia na kinom jia Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya